bai korwa sense moye bunge ya Kisii babaganirira abamenyi ba Kisii muna omwaka w'ekirumuna 2015 koba oyibwa magendero ase ogosaba kwabera asokore ntobomo n'obwanjani ubwikirano bunaya igarenge amangana yo mu MCA utabaka mbasa pepo na olia obegetenga Ruben Moreka ebiro barenge asogosasima ensemo ya Nyabigege ime yebunge yo ya South Mugirango county ya Kisii. Omwaka oyo twachakire kinya sai gatubwatesi tutwanuwacha nali okolera iga nchemwa na bantu mwaka oyo wera no wera gutuka nako hose kinya be nisamet nali gusaba nande iga yali kunyali kanana naye nkwango nenjena kwabe because na ikile sendo jamaa kuna sababu ya kujigamba katika ulimwengu. Igoro morogoba na mtu tenyomba kwa jinsi 11 ngaza kwa Kisii na nda bantu nali kwa keramba likora makonya kwa tuweka ni na barabu abandi bakumitima na kia pepa koronga keresi but I said talk to all my enemies wali bakagete kwa kusaba ni wetema tigansi boke asaba ngabe bia mwana ya sawa sisini oyo Moreka na yarwe wodi ya ugete. Asante sana. Kwanza nashukuru Mungu na nashukuru umati huu na nashukuru watu wa Mungu kwa neno ambao mmetuletea kwetu kama Wakristo wa Nyabigege na South Mugirango kwa ujumla. Tuna dani ile atevile kumtamira munene na kigendo hicho. Na into muna Wakristo chichibage tayari aba mtu bararire niliona kwa TV jana bila gari iliwa watu sagara majema sariga black spot abantu abange bakwetororo nakiri ya noyendoki nole moyo into mwakoyo ayinki kuwa bekire mtu na nokonywa okomwenda komenta chibia